maka yang dalam kitab bukan minal witri. Usalli sunatal minal witri rakaat ini mustaqbil qiblati makmuman minta ke imam. Saja aku sembahyang sebahagian daripada witir. Namin minal witri. Min bermakna sebahagian. Karena yang witir benar yang ganjil 3 betul. Berarti duanya bahagian daripada 3. Ya, sabuh rakaat tu yang langsung usalli sunatal witri. Yang sabuh tu. Ya, yang 2 minal witri, yang sabuh witri. Ya, jadi minta ni saja yang sunat witir 2 rakaat. Nyo kasalah dengan makna. Tak semayang genap, tak ni witir benar witir ganji. Jadi yang afdal pakai ban, yang aman daripada gop pegahan sah. Ya, tamah min. Yang salli sunatal minal witri ataupun yang saceh tanian lantai kebi saja semayang sebahagian pada witir 2 rakaat ke imam kepada Allah Ta'ala. Yang keaman. Ya. Kiban? Jid. Ya. Muqaddimah witir jid. Ada arti muqaddimah pembukaan witir. Ya, di muqaddimah sama dengan pembukaan witir. Jadi yang 2-nya muqaddimah je penutup. Yang sama tu penutup. Ya, penutup witir. Ya, enggak. Ya.